Ndabaramukije mwese abakunzi ba Kristo Yesu, abakunzi b'umusaraba, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabakunda kandi na Kristo arabakunda, mbese arabakunda gusumbya uko ngenda bakunda. Haleluya. Ndafite ubutumwa bene data, ni ubutumwa bw'abantu bose. Rero ndabasaberera ikintu kimwe, umuntu wari wese ari bwumve buno butumwa ngiye kubahereza, nukuri ubuhe abandi, kuko ubu ni ubutumwa Imana yampaye kugira ngo namwe mubwumve. Bene data, umuvumo urakujeho, umuvumo urakujeho. Ikintu kizotuma cyangwa kizatuma ugira umuvumo cyangwa se umuvumo ukuzaho ndagisoma hano. Haleluya. Ku bantu bataragira subscribe, ni mufyondaho kantu gatukura kugira ngo muze mubona notification. Haleluya. Bene data, ndabibutse mwame mwiyeza kuko mutazi umunsi n'isaha. Kandi ikindi, mbere yuko muja kuryama ni mwiyeze, musenge Imana, musabe imbabazi. Musabe imbabazi Imana ya Israheli mbere yuko muryama. Haleluya. Kandi ikindi, mubonye mubyutse amahoro, muze mushima Imana. Mushima Imana kuko mwizo nzozi hari abapfuye, hari abatabyutse, ariko ukaba wabyutse ni gushima Uwiteka Imana. Hari ijambo Imana yampaye riri mu gitabo ca Maraki 3 ku murongo w'8 n'u9. Nibyakunda ndanabandanya, ariko Imana ntiyanyemera kubandanya. Reka rero manze nsenge, hanyuma ndabahereza ubutumwa Imana yampaye. Data, ndi imbere yawe, njyewe gakono, mwami ndarindiriye ushiremwo ibintu byawe. Ndakwinginze ndungikire umwuka wera aze atanga ibyawe. Uwiteka we nasame nawe uvuge, kuko njyewe mvuze navuga ibitari byo, ariko Kristo mwana w'Imana wewe ni wavuga uravuga ibiri byo. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo, undungikire abamarayika bawe kugira ngo bangote icyo twanse nasaba dayimoni mu izina rya Yesu Kristo, na Satani ubwiwe ndamwanze mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka yose mibi y'ikuzimu ndayibohesheje mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ndagusabye umwuka wera aherekeza no magambo kugira ngo umuntu wari wese ari bwumve buno butumwa mwami mbese abafashe. Data, iri ni ijambo rikomeye uduhaye, mbese benshi byarabananiye, ariko Uwiteka we ndakwinginze aho ribuje rino jambo urikurikire rikora akazi. Ndabisabye nizeye kuri bubikore mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Bene data, Imana nibaha umugisha ku bantu bose muri bwumve buno butumwa. Uwiteka Imana baha umugisha. Haleluya. Reka rero nsome muri Maraki 3 ku murongo w'8 kugeza ku 9. Mbega umuntu yogunga Imana, ariko mwebwe mwarangunze. Yamara muravuga muti twakugunze ibiki? Mwangunze ikigiracumi n'amashikanwa. Bene data, nshuti z'umusaraba, iri ni ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ni Imana iri kirivugira, ntago ari ngewe ndiko ndavuga, kuko umuntu arebye rino jambo riri wazi, riragaragara, rirasobanutse.
bene data, Imana iriko iravuga ati mwarayigunze, mwarayibye, bya bindi mwahora muyihereza mwarabihagaritse ntimukihereza. Bya bindi nabyo nibiki? Ni ikigiracumi n'amashikanwa. Bene data, iyo hageze mu marushwa ntimurya. Iyo mugeze mu marushwa Uwiteka Imana ntaza akabagaburira. Iyo hageze mu marushwa Uwiteka Imana ntaza akabarinda. Iyo muryamye ntimubyuka muri bazima. Iyo mugiye mu buzi bwanyu ntimugaruka muri bazima. Uwiteka se hari ubwo yaretse kubarinda? Ariko mwebwe, bamwe muri mwebwe mwarahagaritse guha Imana ibyayo. Rero Imana ikaba yampaye ino jambo ndabahereze. Nimwibuke igihe mwemera kumwakira ko aba umwami n'umukiza wanyu. Mwaramwemeye mu mahigwe no mu marushwa. Ntago mwamwemeye mu mahigwe gusa, mwamwemeye no mu marushwa. Igihe c'amarushwa ni kihe rero? Ni iki gihe turimo. Kino ni igihe cy'amarushwa. Amarushwa yateye isi yose. Ariko tubirebye, nubwo ari igihe c'amarushwa, Imana ntago yahagaritse kubarinda. Nawe mwene data urashobora kuba warafashwe n'ubugwayi bwateye isi yose, ariko Imana ikagukiza ntupfe. Kandi ikindi, urarya, ntago urara inzara, ntiwiriga ubusa, urarya. Kandi benshi muri mwebwe Imana yarabasubije mu buzi bwanyu. Kandi ikindi, murakora ubuzi. Bene data, ni igiki catuma mudaha Imana ibyayo? Imana ntago ihagarika kubarinda. Iyo mugwaye Imana irabakiza. Hari ibintu iyo musenze musaba Imana mufite ibibazo, hari inyishu ziza Imana ikabishura. Ariko yo iravuze iti mwarayigunze, ntimugitanga ikigiracumi n'amashikanwa. Mbese bene data, erega itorero ntago irajanwa mu ijuru. Uzahagarika gutanga ikigiracumi n'amashikanwa cyangwa se gukora umurimo w'Imana uvuye mu isi. Kandi ndakubwira, iyo mirimo uzaba uri kurakora nizakuvugira mu ijuru. Rero wowe ushaka kwicara ata mirimo ukora. Hariho abantu badasobanukirwa ikigiracumi no gufasha. Reka ngenda gisobanure Imana ifashije. Ikigiracumi n'amashikanwa ni ibintu uha Imana, ni itegeko uha Imana ubikuye muri biriya waronse. Muri biriya waronse ukabikuramwo ukabishira ku ruhande ugaha Imana. Maze rero ibyo bagaca byita ikigiracumi n'amashikanwa. Ibyo nabyo bizabisigaye biri ku ruhande. Reka mvuge basuko ikigiracumi kiri muri ruhande n'amashikanwa. Aya nayo nayawe usigaranye. Ayo rero usigaranye niyo uvuga ati rero ngewe reka mfashishe kanaka, reka ndamuha ibyarya, reka ndamufashe kumugura imyenda. Ariko mwaya ngaya, aya ngaya ikigiracumi ntukoraho ngo uri kurafashisha abantu. Bene data,
ko mwahagaritse gutanga kandi mutarava no mu isi, ko mwahagaritse gutanga kandi muri ko murakora n'ubuzi, muri ko murakora ubuzi, murafite ubuzi, murahembwa, ariko ayo yose muca mushira mu mufuko mugaceceka. Reka ndababwire bene data, mbe murazi ibyo muri ko murikururira? Murazi ibyo muri ko murikururira? Bamwe bazatangira kuvuga ati mana yanjye ko mbona akazi kanjye bariko barantuka, bariko barambwira nabi, mbese byagenze gute? Ntuzi kiriko kirabituma. Mana yanjye ko nacuruza ko nahombye, byagenze gute? Ntuzi ibiriko birabituma. Mana yanjye ko nabuze amanerevari y'amashure y'abana, byagenze gute? Ntuzi ibiriko birabituma. Ico kigiracumi muri ko muranka gutanga n'amashikanwa. Ico kigiracumi muri ko muranka gutanga bene data. Ico nukuri muri ko murafunga inzira zanyu z'imigisha. Muri ko murigirira nabi. Reka ndababwire, birashobora kutabaho uyu munsi cyangwa ejo, ariko mukazaza ingaruka yo kudatangira Imana ikigiracumi ikabagarukaho. Bene data, nimuhe Imana ibyayo, nimutange ikigiracumi n'amashikanwa, munezereze Imana nk'uko nayo ibanezereza, nta kwitagira kubanezereza. Reba, uragenda mu kazi mu mwidegembyo utaha ata korona ufite. Abana bawe baragenda bagakina hanze bagataha ata korona bafite. Abo mukorana barayifite, ariko wewe ntayugira. Kuva igihe korona yagatangiriye n'ubu ngubu uracakomeye. Bene data, ubu ngubu rero mubona Imana yabashizeho intuzenye imvura, nako yabashizeho umutaka, yabashizeho umutaka mbese wo gukingirirwa, umutaka wo kubakingira korona cyangwa se indwara zitandukanye. Ubu kabisa muri ko murabona ko iri kirakorera ubusa. Reka ndakubwire, Imana ikirabanezeza, namwe nimuyinezereze. Gufasha hamwe n'ikigiracumi biratandukanye. Ntuzi ufate ikigiracumi ngo ukigeranye no gufashisha abantu, ntago bisa, ntibisa. Reka mbandanye ku murongo w'ikenda, ngo wa muvumo murawuvumwe kuko ihanga ryose uko mungana mwangunze. Ngo wa muvumo murawuvumwe ngo kuko ihanga ryose mungana, ngo uko mungana mwayigunze. Bene data, muremeye kuvumwa koko? Muremeye kuvumwa kandi mufite akazi muguma muhemba Imana, muguma muhembwa Imana iguma ibaha amafaranga? Kweri mwemere kabisa umuvumo mu buvumwe? Ngo nuko muri mu bihe bigize bibabaje? Ngo nuko mbese mugeze mu bihe bibabaje, mbese mwemere kuvumwa kweri kubera ikigiracumi n'amashikanwa? Dore noneho ngo muvumo murawuvumwe, ngo muvumo murawuvumwe bene data. Nkaba nshaka kubwira abantu rero, abantu nambu uzi kudatanga ikigiracumi kandi uzi ko ufite akazi uronka amafaranga, ukaba ufata amafaranga yose ukayarya. Reka ndakubwire, uyu muvumo Imana ivuze
niwe uri kurashaka. Uri kuratembera mu kirere, uyu muvumo uri kuragendagenda mu kirere, uri kuragendagenda. Nutahinduka ngo uhe Imana ikigiracumi n'amashikanwa, uwo muvumo uzakugwaho, kandi niwakugwaho uzaba ubwoba, kugira ngo bize bisubire kandi bigaruke ibyo wari ufite mwene data. Bizatwara igihe, bizatwara igihe, kugira ngo ibyo uzaba wabuze bize bigaruke. N'amavi azakoboka uri murasenga, Imana yirebere hirya, Imana yirebere hirya. Kubera iki? Namwe muzamwararebye hirya. Bene data, nimuhe Imana ikigiracumi n'amashikanwa. Iri ni ijambo Imana yampaye ngo ndabashikirize. Namba muri ko muraripinganaho, nimugende mufate amasengesho mwisonzeshe, musengere rino jambo, musengere rino jambo, mugende mufate amasengesho mwisonzeshe, musengere rino jambo, mubwire Imana ati Mana dutange ibigiracumi n'amashikanwa cye tubirye. Cyangwa tubirye, yewe murabirya, ewe nabyo bizabarya, murabirya nabyo bizabarya. Uwiteka Imana ya Isiraheli ishaka ko muyihereza ibyayo. Burya ino jambo iraje, hari abatariko baraha Imana ikigiracumi kandi bahora bayihereza. Mwitwaje bino bibazo turimwo, aribyo mwitwaje. Ese ntago ari ibibazo gusa ibingibi, hariho n'ibindi bizaza, rero bizaca bigenda gute? Ko n'ibindi bizaza biri mu nzira biza, bizaca bigenda gute? Ubu wahagaritse gutanga ikigiracumi n'amashikanwa, kandi uziko si korona yonyene, n'ibindi biriko biraza. Ubu uzaca ubigenza gute? Noneho no mu Mana uzaca uvamwo, no mu Mana uzaca uvamwo. Bene data, ndabahanura ikigiracumi c'Imana muze mugikocora, kuko murya ibitarika, bizabahagama, bibanigure, kuko ni indyankurye. Uri kurarya indyankurye izakugira ingaruka mbi. Ibyo bigiracumi by'Imana muri ko mashira mwiyonda, izabyimba, izo ndazanyu zizabyimba. Ngumuvumo murawuvumwe. Uwo muvumo niwabageraho koko bizaca bigenda gute? Wumva atari bibazo? Bene data, ndarangije ahangaha. Uwiteka Imana ya Isiraheli abaha umugisha kandi abane namwe. Kasenge. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushima kuri ijambo duhaye. Uwiteka, ndakwinginze Kristo, uhezagira umuntu ari we wese ari bubwumvirize, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen.